Dubrovnik je kao i svi gradovi podijeljen na manje kvartove i dijelove čija su imena raznolika i neobična. Imena i nadimci često nastaju zbog potpuno nepovezanih i nepredvidljivih razloga. Ti razlozi su nerijetko nepoznati neupućenima, pa čak i stanovnicima tih područja. Po pitanju originalnosti, ni Dubrovnik nije izuzetak i među zanimljivije se mogu brojiti. Nastavak poluotoka Lapada, Babin Kuk, na kojem se nalazi veliki turistički kompleks, je zapravo originalno Babin Kuk. Ime je dobio po kukanju žena koje su sa ovog dijela ispraćale muževe i sinove koji su isplovljavali iz luke Gruž na svoja putovanja. Hladnica sa jedne strane omeđuje područje Dubrovačke bolnice, a sa druge naselje Goricu. Ime je dobila po gustim borovim šumama koje na ovom području već stoljećima rade veliki hlad. Predio Pejton se nalazi oko slavne Dubrovačke ulice Iva Vojnovića. Ime je dobio po popularnoj seriji Gradić Pejton, koja se u ovim krajevima emitirala u vrijeme građenja ovog predjela. 4 stambena nebodera koji se nalaze na putu prema Dubrovačkoj bolnici nose nadimak Mercedesi, jer gledani iz zraka podsjećaju na znak poznatog njemačkog proizvođača automobila. Drugi niz stambenih blokova, onih ispod predjela Pejton, nose nadimak Kvartu Čokolino, jer fasadama podsjećaju na kutije popularnih dječjih žitarica. I Dubrovnik uz Split i Kinu ima svoj kineski zid, koji nosi to ime zahvaljujući izgledu zgrada u ravnoj crti na padini brda. Uvala Kolorina, koja se nalazi ispod Pila i okružuje tvrđavu Lovrijenac, svoje ime nosi po koleri. Stara Dubrovačka republika je na ovom području organizirala smještaj za bolesnike kako bi se gradska jezgra zaštitila od epidemija zaraznih bolesti.